Smarački komentar ubačen je kako bi se sačuvala monetizacija. Ukoliko ne želite slušati, prebacite na klipovani dio videa. Uživajte. Gledaoci često prozivaju Goldenita i njegovog brata. Redovno pucaju prozivke da su cringe, digitalci i tako dalje. Međutim, u posljednjem streamu nastale su prozivke čak i između njih dvoje. Razlog je bio Stevanov odlazak u stream kod bake Praseta. Oni imaju potpuno različit pogled na tu situaciju, zbog čega je nastala i manja svađa. Pa da ne bi previše dužili, idemo pogledati zajedno. Sve zarad kontenta, jer nije tako. Dobro, ja mnoge stvari radim radi kontenta, puši ga, ali da li sam u pravu ako kažem da sve što smo mi radili, snimali, ti i ja se dogovorimo, a ne da ti odeš kod bake Praseta bez da ja znam. Što ja moram? Pa to su neki osnovni bratski kodeksi, jebe mu mater, znaš kao. Ali bukvalno, osnovne stvari, Buras, trebaš... Dobro, ja sam otišao za sebe da izgradim nešto. Otišao sam tamo, pojavio se, bio normalan, zanimljiv, ljudi su me zgotivili, a ti šta, i dalje si jel. Ali, zar ne bi bilo logičnije da si ti bio iz fazona kao, ma bako, neću ja, dolazim još kod tebe na live, jer ti i moj brat imate neke nerešene nesuglasice i da budeš uz brata, a ne da odeš kod nekog s kim ja kao, bukvalno nisam dobar. Postoje ljudi koji smatraju da vama draga osoba nikada ne treba sjediti sa vašim neprijateljem. Upravo tom logikom se vodi i Goldenito, dok Stevica ima potpuno drugačiji stav. A kako recimo vi kao gledaoci gledate na to i ko je po vama u ovoj situaciji u pravu? Vaše mišljenje napišite u komentarima ispod, a do sljedećeg gledanja imate pozdrav od Nedatora. Ćao!